Mayor Edwin B. Kiminales nga papadisan ang aton usa nga magtulokto Handubon National High School hi Mrs. Stephanie Loyola. Ma'am Stephanie, imo pagsayaw nga papadisan ka ang aton Amayan Bungtoy Mayor Edwin B. Kiminales. Music maestro.
Damo nga salamat, Mayor Edwin D. Gimenales, hani mo pagsayaw, sugad man kan Ma'am Stephanie Loyola. Honorable Leopoldo Macabingkil,